durung bisa mereka wayang kang redo ati ya 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 oh ya oh ya Jangan kom kalian memang prat-prat tongkong jamar karena kan soyok gawe kabira yo 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 oh ya oh ya yo 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 oh ya Kewong
pati dipon kaningoyo ketiban pedang dodo terus kikil akari rogo badan badan matur nuwun Kang Jono. Nyong sik jeglong-jeglong Kang Jono nututi sampean. Matur suwun ya Kang ya.